Ketheka mutegeri wa Wero TV na kambeti kenura na wikendi imbegana muthenya wakuo monde wa tindia wega inkugwate ogeni ntitonishi ya Wero tha imwe niombeta kwa Christine Wanjeru na monaniria wetu wa mathithio utuko monde ne Maureen Kome indi mbere bururu ino ni mushi antito itukubanganiritie. Atongoria mwanya kuumiria komeneria gavana Kawira Mwangaza nyuma ya miario ya munini wawe ori nawe Kawira augitewe ati makua. Romano Mwito na Edwin Kiongozi komeneria munini wa gavana makiuga ni siasa akuringa nyuma yawe kuga matikugendani na gavana. Susan Mwindu komeneria abunge makaunti ya Tharaka Nithi akiuga ni makumoketha ori na mo MC mamwe makuga gavana Njoki atebatere kurura giti mwaka wa 2027. Mtomurumu wa miaka 27 kuraga muka wawe na njira ya kumunta kabio nyuma ya matata maki mushi. Tukembereria MCA ma Koronto County ni ya Meru ni meumirite kumeneria MCA Maria Madhuri tunakura nontu wako thina mbere gukira ore mwanki ukonekana kubebia county ya Meru na bakiaria mwandiki moneke amanike ambas Mugambi Manyara na oreti mutumanto ithinkia atigacoke Misiri indi agwatanire na bwena arigani kudhoja na gushunka thirikari ya Kawira na mubunge wa Tigania East Poro Abori na oretie entumwa ikinyere Rais Ruto ati Meru eti njirani imbega na gutithere yonekanire ona nyuma ya munini wa Rais Rigathi Gachagua kubewa wira wa kugwatithania atongoria ma Meru na sokete auria Rais ubishaga wengwa Meru ati gutumana nikenda akinyere mwananchi nontungwataniro Meru etwikite kiroto kia muthenya muthuri Murioki atwambiririe na inu Dikariji ontori aja yongozi General Kiumeru GK General Kiumeru GK Ujune mutongerio kia makeno Mporo Abori ora mubunge Tigania isi achumiliti Nandi na kuwara bakinyite mwankina Nandi gutina ogwa kabadho bakiuga uma na umbabu wa mbere nikona mutongerio mgongo William Samoei Ruto ati kaunti ya Meru tetete bwega nakwira ugwaita muntu kurongoje na State House ati Meru isa sawa Meru isa sawa Meru ina vena itebele ku Meru na vena ekununkora bandao Meru ina vena na Meru na vena emdoku mnoende na county na vena eleta wa vena eleta wa viriri eleta wa okea eleta wa lubu eleta wa ngangao eleta wa kitumi Nandi akona mutongerio mugongo akeya county ya Meru agatumira mutongerio kinyoriku endeje kiandu braba muthurire nontote mutongerio kwenda kwigano nongi ibo ntokwana kwira bwana William tiga na Mporo Abori tiga na Yumbe na Mporo arioko tiga na MCS tia na gavana tia na bang linda zikabo eyoke mwananchi oro kuringere kura no ntobaze tukurane tia bantigiri yogi muri mwanao ene kwenda kwa irio sia kujania kato kwa tukurane tia nemsi pa county Meru bakiuga Meru mwankera na ndendo ene no mwanga mutongira mugongo twagitonyera murimo yora nonto deputy president atayorerie kabisa yetiero nau manto yanganga euni ombichera president wonere ntukwira totirimanire awe that Meru ina thina na ina ndoa inyori ya urongo wetwe Meru iko na shida na iko na vita so tunatumana kwako deputy bwana president uende yukia nafasi ekuya kwa ile thine Meru ukethira seriously we serious na njendre Meru county thina Meru misovu wengwa personally reko tumagashagwa no twende kethira no mutumerere mbere atiira thina ati inyo mutumare yaile no kaka ambaya atiira thina mbi kati amna bubu untubege munini wa gavana ndene county ya Meru mutumanto ithinkia kwithwa ashumiritie na kuga manto ndene county ya Meru tetete bwega atongire babetha bakiuga uju kira gitweria county ire Meru kitha momokere imbaromba mtwetwa twethingia mutuma wa reverend thaiji mutuma ati kwa ati akwenwe bukona kanje weta nyuma rivers kama mtu ati rivers kini mheshimiwa ntwithinkia uona ndenda ukwira thugani manto ya future outside Kawira Mwangaza ugo tenda kuia no tenda wamba uwinkwenda
ugwatana na tongire bange ya mheshimiwa mpura bori kana uni kana munya na bangi bare bakwenda uongozi wa Meru tuige Meru tutigane na manto jaja sarkasi nimbomba kwira mheshimiwa Mutuma okay akwethwa bishop mugima batiumba kuwatania na reverend batuika ngunde example ndene Kenya counties inge tie ya kuthoma county retongere tu ni bishop na reverend ekaria mufano mwea nebo bautonya mbiche kubutana mbiche kurea deputy governor aritangwire we ai kikatiba itokwira bishop na choke mureko enda akare ochoke mureko thirikari iyi irawatili ni reverend twethingia na maromba akiochie bible na maromba bishop na amenye akuwa governor wetu kuthugania no intimidate deputy governor kenda aomba kumuchwira meya aomba kuma gitene nethro wake menya atumumurikite bwega na achetha na Mutuma nwe kintu kia mbere akethirwa akiana no ntukia magetu slogan yetu inopeu untu bure MC bakoro baugite na MC bara bathuri kama makitwinga bana kawira na batumba gwita sauti ciao mbuge MCAs bau baina thina nene mono mbere ma kinyage thitu tetera Mutuma ntwethinkia inya bakariri anto bau bagwetwa MCAs bakariri rintu murume akerwa ete akaina twist mbere kuru na twana kenda maendeleo ya kwa wego tumbitikiria kuigukarirwa anto bau iba bakariri na ndenda kubera uju MCAs betu no nto bakariri kawira Mwangasa barita okorea bakaria ngavana akaeza na makobe ya magana jairi agachoka akaiya milioni akaeza na makobe ya akaeza na matres ya magana 3 akaiya milioni arume bau kabakamenya bathurirwe ni Amero betokaria Amero te betokaria Kiu ogole sande negerete MCAs elected okua no te wenyomirire kwa rio kwariao ete kumagania atia egerete elected okua mwango atuka muntu wenda na kwenda utalo kiro ogolera no ntumamebera ati charity ni ekie charity na safu bonde bagirira kundi enda kwira Meru na ngera arume bonde ba Meru kaunti wonga nto murume agumika na gae bage agurega bature guru twaluka twaeronde twanjia kurana baye inyarumi bogere ona elected ona nominated ento murume ona mubiachara nto murume ogeribu embu kana genwa gae ganyologwe igatukwa ni wango wa mageri no mwaniki mnono kiama kiambasi mugambi menyara ebe akiuga uju kimanto jegio tongirete na kaunti ya Meru tu uni kwenda Meru bakarakara na thirikari akawira Mwangaza kenda bagia maruru kenda baminga rukiri 2027 nontu tiwe kabathithiria no lakini no kuona muntu agita Nairobi agura mangoroba ndigwa kinyiba gwaka na witete ba Isiuru manyomba ya manene tauni eje nontu Ameru bajukiro baivia batikumenya kaba kwairua lakini mbija Ameru tibia Ameru ni antu babome kaba mweterete no kariganirwa antu ba ugachoka 2027 kubaromba kura kairi kinyoka choka na muntu ungi bate kuringira kura no ntibe yoro thithirie ntwithinkia no woka athithia muntu ungi ko wankwira Ameru particularly antu banyambene bamenyere muntu gwitoka wira Mwangaza akarire mweja nchoro era itekarekia rwangi ikagwata rungi ikariganirwa rura iragwete mbere irura ina maana no ntu gukinya na aria kwenda gwita na ndio rampomba kwira Ameru pomba ubera utu barona bakona saindi ona kinya kithira muteteri Kyoto Seresia Thuranira augite antura baitithitwe nkathi rwarwende na kaunti ya Meru baitithitwe giuta tena watho kirianto ekomi baria baraero new appointment anto banana bari less than group S iria batikuthoeria chief officer bamoi H bangi P bangi N na bangi EL so ikionkuga appointment ile null and void makosa jangi jara county secretary arathithirie ne kurita anto kire parastatus akabanenkera appointment iri batikuthithua ne county public service board otiomba kurita mtu kwa lika board arari clerk kanorita mtu kwa MYS those are semi-autonomous body kana boards yet uchoko mureta kire executive no mwethia chief officer in acting capacity it is illegal na kionkuga appointment ichi on the null and void
ala tukinyete na kaunti ya Meru kuronekana utongeri bwangara thene na ndoije geta na mbere na twenderea gwita o resources cia Meru igatumirwa inyingi nkoroki ira tukuona thaiji igetumirwa mantu ne yo theri antu baekira wa mbecha rukire thita tha mugwanja nkoroki nyendo ciendawa bagita ku withdraw mbecha ire nde ya ground ikatetheri ikundi bakombo sigurira makobe ikundi kia koroki kaya wa mbori cieria kama inkwete kia baura makobe na makagura nyira to bya rangi ikundi kia youth bakomba okeru bakairurira ka project inkwete kia bagura makobe na bakathoma bisi ya gavana ethera ena kite ya 173 million na cio cionthe iraitirwe ni officers bawe arongina atanongina baita cionthe no u county kenderea ujo no utugakura katukwenda kwira therefore gavana egera nyumba eku nonto nirorere na njira ya kuria mbecha boboe buria Ameru batikwenda tutukira kawira na ngai nkwira 2027 kinyako ui kinyako wakoi kinyako wakara no nkiripotera World TV Betamuthuri Murioki. Ndukuciere nyuma ya munini wa gavana Meru Mutuma Ntoithingia kumira weroni na koronta gavana Kawira Mwangaza akiuga nethiritwe akimutenga kiri utongoria wa county bomwe na gucumbura obisi ya beriwa gwatimbaru ma gavana nimeumirite kumutitera akiaria uria wari MCA wa Kangeta Romano Mwito na menerete Mutuma Ntoithingia na kuga gutirio anageria gwikarandina gavana kiregeria ria kuthiria nkushanio icithiritwe iribo gatagati kao ariuga Mutuma ethiritwe agitumira mumwa MCA na murango wa nyuma kurwana gavana na kiria gitumite agaruka tha inoni nuntu MCA maria maramutetagira ni mathamirite kampeni ya gavana Kawira Mwangaza nawe Edion Kiongozi na ugite Ntoithingia atiumba gwetikua nuntu nowe umirie na kuga gutithina iribo gatagati kawe na gavana Kawira Mwangaza. Marion Karugi atutamburukirie inu na njira indasa relationship we kwana gavana kambue kwaria uma tutere akwaria ibwo uma bwa nteto tutearacia ntemenyane atia manto ya thirikari ya wita ntera wa na okwe I'm never informed of what is happening in the government nirira ndamenya kwina muchemanio nkathiata ni miario ya munini wa gavana Mutuma Ntoithingia ya kuonania kuinyeleka kunene kuma kire munene wawe gavana Kawira Mwangaza iraitite na mbere wakani mwanki wa siasa akari na atongeria baiciumire kumuthetera na bangi kumumeneria na riu RMC wa Kangeta Romano Mwito na ciumiritie kumeneria uge bwa DJ Mutuma na kuwa itumikia Mutuma kwithirwa akiri na manto ya nikarabanga njama yawe ya kiwitho ya kurwana mama aitumere MCS baka ibarabara rikiutatino atongeria bwa mama Deputy Governor narawite narainyilekite kiri itare nene kiuria kirambo bomuria itare warainyilekite ri araukuma ntu kwimwe ofisi ya governor area kuria conversation beria ku sort the new ibu ntu dawa deputy governor arakiri ni ndo ararua kando era remere ikuruika ibu ntu kuona araririe ntu kwera MCAs barabatandatu barari nyumewe bari okila side ya governor ibwa irio araririe kuringana na Rumano ariwa kinyamusemani urari na kuru DG akuara ikinyite na ngarama ciawe yotare yo lazima na ati mpatho barari nacio icio itumite ari akinya kwithirwa kimenyethwo misemanio ya birari na kuru mbere ni games sieta wa kasa isi ya county assemblies si executive irari Meru so musemanio yo ari na kuru kasa ile ikiendelea irio MCAs na governor ba requestere kuona the president so takwende kutwika imusemanio yo abati kurirwa kithira ithirikari ya county kenda ntubeta Nakuru na nontubo na kuromba DJ Mutuma kuromborekeri kire gavana na bawatanire nikenda kinyaye wa portfolio thirikari neje ya opinion Linda Burambo Bakua deputy governor abati wokera ntukwemwe ete na nyaru kombe ka nyaru are ete ofisi ne governor aso governor nontu ibatwire nu ibarombere kura bari amwe ete aurie governor na ate tukuruta ngwe a request governor kithea ni amwengwe kuruta nawe na awe sore nonto makosa na thithitie kaitene okau nawe Edwin Kiongozi musiasa kaunti ya Meru na menerete DJ Mutuma akiwa no kosi angaratania wengwa na miario yawe nonto nguto ciotamba na tunyingare yawe na ciumerie na kureana buru na ontobo na reta na mbere ku obisi yawe tena thina Mutuma Ntoithingia kukeja kwithira kwina thina muntu atekara thinene
naenda igiru okiwa nyombe yule na mwanki ndio utuma ke mwanki kethero tio meria mwanki jojo mutuma ntu ithinki ogatinda kwaria menga kana kwairia ntu ebanira mwanki jojo tigio kwithia no nturugira nyombe na mwanki no tiuma ku ende nkuria atiri ko gakara mwanki na jo kwithio kwireku rigiru ugo nguchia ku wekaira size bepte na yo rekira muguto size 30 utekwira mumeru ethira gotirija kethira obichira bukarake ruga o irio tekurumwa kana ututwira thine kwineri ndaririe ndakwira umira waria uma urarega kwaria ndakwira nkuona kwina thina urauga ugwe wisasawa na twekiago utuma ntu ithingia urauga ugwe ngabana Kawira Mwangasa mauta thirikari mamore bui na urauga atiri 2032 ngabana Kawira Mwangasa athiria mweri jumwe jothiri igwoka ngabana tukarakara kairi wagaruka kairi ndaigwo kiuga Weru TV bakuga ngari eku no tunyi boga Weru TV ni urongo bakwaria na wa counter story eu wakarakara kairi ndakuona Weru TV nyume kiumia kimwe watura kuma mweri jwa iri utwire o inyeri konene na ndi mutumo ntu ithinkethira wi mukristo no menye kwaria ma ukangaratania mumeru kana utonyithia mumeru ndoene. Kiongozi netete na mbere kumumeneria muno kiri rwari rwa kuwa gavana na butete ariti ngwe bawe bonthe ugo gutentu kuonwa kuma thina yu kwambiria kuma impeachment wara yake wekatha mama na ndi ira mumeru atiri ukurabu ibinya bire bithatu mweri jumwe mieri ithatu gekatha mama ni urongo wa raia imumero wa area no ntoruga kuma mweri jwa iri kinyobi cieku uruga ne ingirwe na inkwendro kwira deputy governor uruga ngabana Kawira Mwangasa na andikite aitibangugi mamejere na antu bare ari abo ari human rep na gwakwe wabaku akwe 10 gote muimenti weku gote mwigembe weku gote mutigania weku antu benu ibo wekirete obichineku ko inkwendro kwira mutumo ntu ithinkia ja mukristo ukarujithania mumeru. Nkiripotera Weru TV kuma Kangete Gembe Central bita wa Marion Karugi wa Kenywa. Na riu atongoria kuma Igembe ni maumiritie na muthuro munene kuonania kurega kwiganirwa kwao ni Buria mwana wawe niwe munini wa gavana mutuma ntu ithinkia ethiritwe akinyamarua ni gavana Kawira Mwangasa ni matumite ntumwa kiri gavana na kuga na thina mbere kwagira mwana wa Ndoni na matitekeria kinyithia kuguru nyambene kairi ni merite mutuma atikamake na amenye mari nyuma yawe na makamugwata mbaru ona ethirwa ni kubira igamba koti ni matumite ntumwa na kirima MCA Maria makirite tha inogu munini wa gavana athite na mbere kwagirwa gitio na kumera mwaka wa 2027 makathi emwe na gavana Dennis Mugendi na raniriti na mona atitumira riboti ino enda Kawira aminyo iturakiri lakini au akinyithia mutuma tukanjiria kwaria kusi tukona nto bembe tugunyilwa no tongoria bwake Kawira bwa mbere director barabari ku bonde barakire itu atiete bembe abutere bonde atieri director omwake wita Kawiria na itokuminya posti itebira ere anto bakwetu na aranjiro bachenja abarita abaende na arakwenda embere onde denesi director omwake twenwe ku Kawira naminye twanjirie kwera anto betu dakana kaende kakuja gawakwira antu bembe twabarutana tobonie utebie tobie methene utomba kubuta mutuma ubutana bara mutuma arandikite na uyo twa matrix tutesia kiwango kiu akinyake thwana cia antu bembe ibami tutiami kiwango kiu Kawira otokamata ni migambo iri na ururu yanja kuma ntiri uria ni umwe watongeria ntere ni cia Igembe ururu ari na bu iguru ya gavana Kawira Mwangasa watika munini wawe Isaac Mutuma ntu ithinkia uria bakuga ni mwana wao wa Igembe na nyambene iri onthe ria kanjiri otesa mutuma kana kara nyambene ricie nako imakosa na deputy gavana itware amuriongi ibaritaneria ngwe na munya bubweya itware deputy gavana wetwa Ntonzio kireito amwete amwanya Ministry of Finance aka tosho finance ntwethingia ate aikinya kawika nini ntwethingia ero kagwe mieri yomwe yuyonge achunwa na ni akieke anto ba South eturi Igembe South bate minister na mawasiri ya mero ya twere kwa yanoa o sub county rita minister omwe lakini Igembe South ute minister umeta go na kego wende ne siombere director ute umeta Igembe South
toreishi into ethingia ben wekwaki na sheria kinyari anto sio are deputy governor na are minister na iko are minister onge umete tigani ya west wewe so anto ba south ba kuinyelwa kwa to north no mbwe tu na minister lakini south nto ethingia ringe u south ke ringe korowa kusibate minister utebe bena bio bate director PS ora bara enwe nara iterwa nara barathwana ciego ntuko kwenya waendwo kithakene tumwa ari nayo kinya kiri bare bakuga mutuma ni mbaki ya makambi utiu atethia na bunga bana Kawira ndenda kwira nyanto barana bakuwa mutuma koyerwe mutuma i week ate musiasa yetore mutuma iri nene muno no ntobwethe othayo garetoro ngindio ni muyo terethia kuria nuyo no ntunuice mui so mutuma i muntu Kawira oyere no ntu nakumnya kwe bya muretera keti mutuma Kawira atego ya kure oyerembe na kura cia Meru cieta na mere ethatu kwetha kwina mutiania muimenti na muembe so Kawira oyere mutuma kenda ya kura ciembe kuriro yerembe oyere no ntobo mutuma ataringiro no ntobo wake aja akaya mutuma utarobu na nkruki kuwa nyabari ya kaliba igiembe bakanda manani ntobo wa Kawira mutuma oke akwithirwa ntutuoro wiro obu Kawira na atwira kwetherete no fumiliete batu anto bembe to kwa rutha ethero ikoti wite kusikite kia deputy governor tikawira ogwete ikatibe kigirite o na sheria irikuo ukiakwithwa kwina deputy governor ontwere wambia cia thirikari bia cieto wananchi na aburi gwithwa na ngo ya kurita so itakoti iko fafanuire imbi oburi gwithero kethacia gwithoro kuri aitungu ivo ofisi yaku babutige nyume koti bachokie ukakira ringi twinyumeku na Kawira igore ndre twaria wekore akwatanira mutuma so batutika twe na ndo awe twa mutuma oro muchwere omiyote minyo mwenga ruari na unto wewe ngabane wewe na resources utitesa mutuma batu anto bembe tukabwithia maandamano ya Kawira atona kuno ringi ari yana kaende twe muchokia akawe na uakwenda abo MC baigembe akabe ariri nirio igita ria gutetera umwe wa kwao tibaturiria ngavana Kawira maru bakimusunsaga na kuga ibagwonka nkuthirikana oku MCA batano bakumembe ibaiterere residency ngavana barengwa thai barita kumama kuba kielenkana maendeleo lazima yete wondine ti Kawira okareta mbia ticiake na ticia murea mbeci cia thirikari no shuru bwetu so MCA baburi utura kinya Kawira athukie kinya thiba kwenda maendeleo bakuwa ya makosa ya makosa ibo makosa MCA sibeto baria kuthetera mutuma iba mie 2027 yo bonthe baeta mucia Kawira bu MCA beitorie banyambene baruire mutuma kusikitekera tikia mutuma ikianto banyambene ibon kwenda baminye bu kusidento cio ari akio kereito wande ya ne deputy ngabana nyambene na nya Kawira arwana ya ne deputy ngabana nyambene na tomba ko deputy ngabana ko ware thacio kwa mukoke na mbeci cia thirikari na ofisi cio na mbeci ticia Kawira kakwende mutuma agotumira into bia Kawira na mutuma na Kawira kabarombere kura Kawira agya wikumyo we no ngorombere kura barombere bo bele mutuma runmate Kawira ari mutuma Kawira ati qualify kuma ngabana atena runmate so Kawira agya kona atumami na tukareta thina ate ya nyambene akaria kiberecia Nairobi na tutugira Dennis Mugendi Weru TV mushine o Maua kaunti ya Meru Tokia kanya tunoke vanini utikathie nako Karibu sana. Are you ready? I'm here for the tea, honey. Yes. Nibembeleze. Watu wanasema nimemkalia. Na ni ukweli sawa? I'm the most Google celebrity in this country. I was in a relationship where there was domestic abuse. It's okay. Zainabu, I've not done anything wrong to anybody in my life. Usiniita punda ni wewe. Whoa. Just who I am. Like, put my guard up, so up. Call me fake one more time.
Yetu Sacco iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utitwa garanta, utitwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusacco.co.ke kana www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Kisimani Eco Resort and Spa Limited ni hoteli ya kinande na ya kirathi kia iguru iria umba ukenere gitaria rutha uri na nja yaku kana core aja twina kenige kinene obwega kira kiumba kunganira antu 500 kiri kiatho o kionda ja murano na kinya mucemanio turi na nyumba cia micemanio cia kinande na kinya turi na nyumba inge indongi cia kuthire biatho ja birthday na kinya nyumba cia kumama cia kirathi kia iguru aja Kisimani Eco Resort twina guntu kwega kwa kugura mantu mwanya mwanya ja nature walk trails, zip lining, swimming pool, camping na kinya guntu kwa michetho ya twana ruterene rwa ruginabu ituruga bya kura bibiega bya mithemba yonthe kiri uwa wenda gwika mucemanio itwithero na chai na bya kurumaniria irio bya muthenya chai ya ugoro na kinya wifi. Kisimani Eco Resort turi barabara ya Meru gweta Isiolo akwina maili 7 kilomita 11 kuma taunini ya Isiolo kugwata mantu nkuruki turiongera kiri mutandao wetu www.kisimaniresort.com kana uturingia thimo kiri namba 0742 205 295 kana 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Orenge inkogwate ogani tukithie na mbere siasa kaunti-ini ya Tharaka Nithi na cio riu ni cionanitie kwambiriria kugwata mwanki bare ntuko ya omonde mubunge wa Ntwaka Susan Ngugi Mwindu orontetia bunge mathatu ma kaunti-ini wakiugaga wira wa omonene withirite kurua nawe na menerete mubunge wa Marakare Kimbioki na kuugaga niwe wathungirire akubonokia kana kamoga kamwari ngoroni ya tene akiugaga wira wawe ti kuthuja uruti wira wa bunge onethirwa ni momena mbia inene kurukia siabe cia gaf inde ni merwe ni matigane na we Mwindu aritikire mambura ma gukungwira ukura kwa mwana wa muthaka uria watiganirwe ni aciari miaka 3 mithiru Martin Mugambi ataririe Tika musero kana tika muse ikamerimo here moreremo kana tika muse Gikuige keno kia ginwanda komtwanda kantoria kia muchumbi muthenya we mundi ukuri wa mpumero nyuma ya ndake nugutano kiatho nigike ginwanda karagwa tuimakanya na kwithukira bunge bare bathatu ba kaunti ya Tharaka Nithi kiugaga kaba kumutueria ntugo gwa ntugo gwa kura kugenda na baba kadhiba kioranageria makinya bagokaro kere bagekira teithorerio moro Mwindu agenda ku yani mtu bantu era mwekoromboreria che inywe ukimuria bo mayali matilore ukire chere moro Mwindu agenda ku ogekira taye kundeka bantu igwa mwekora kwera kundeka boro muria tiga moro Mwindu mwegerwa kya muchumbi ino ende bari oria na no mwetire kya muchumbi pero na kaba kya muchumbi bagia gonkaria nchiara mwana kabarare ko bano tukamo kanwa kaya kinya gutana na bandaka
Mũbunge Susan Ngũgwa Mwindu arĩ gweginwa nthakariuga abunge babaka bakomũthũngĩra amwe na kwithirwa abo bari na mbeca inyingi kumukira na kagita ka mbeca ciao ikongerwa na ciake twaka ikwongereka mbere bara ya gwa 35% ya mbeca ira cia basari ira ya 45 million basari peke yake Tharaka Nithi wa mtu wa Mara ali na 45 mwaka unde wa Tharaka na 45 wachuka amba ng'ombe na 45 taino kuma mwaka uto kotire MP no mu wa Tharaka Nithi omwogu atakegwe na basari peke yake million 75 mboko ngwata ndari ogwe kana tuka prefect ingo bora bora kore nyambese ino tichi yakwa ona charende gwe kurina turesera na secretary badia na mabuku bakereza anto bombesi kogetata imbiro nto niyo kwandika siakwa nde human rep mwako mwegunde Tharaka Nithi county yonde mbia siakwa cia ambassador imilioni 3.8 akiongera raithukira mũbunge Kareke Mbiũki nonto bwa kuthungira wira yake ya kuonokia kana gakari kara kaguritwe mbari cia gantara kigatakinyetie mĩanka kila mtu afanye kazi ya tuko thukura mora munike thinkira siku kana kebanga bonko thikaro thora counseling bajire na batiro na mbere ende wekangia mbogona ibuje wekange to thingata ya kesi ya kwaga ntuwera nka umero ko kegwa bakiwa na niyo mpali mbire chukuru kabata yena ranto mwenda bakaraga na mwenda bange hamwe nogu mũbunge Mwindu araria ciongabana mwanka 2027 wana na megorera kya miramba ndano nkiuga ngienda ko miakande nguo kantie nguo mboyere ne mwembe baba ngorete bauge nkemi nkuoke ne omboyere mwanka kwa getiaro ndi ni ontonga gitogoto nkuoke bwa mutaroni ngendere togororo ngendere kaboro nagu akianginda kinya kathora ndathongotha bakamenya koma imotanganga pakabokegwa nkurotia ngabana mama bari batia nani melute we kila mtu afanye kazi yake kwanza. Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi. Na rĩu atongoria Kathumba aribo MCA bagatunga Sylvester Mutweri na wa Igamba Ng'ombe Wenjero Ng'ara ni momeretie kumeneria utongoria wa governor wa county ya Tharaka Nithi niwe Muthomi Njuki makiwaga atibatie kubewa ukana gutongoria kairi kire kithurano kia mwaka wa 2027 atigacwe giti mariuga ethiretwe yakiguna na matimutikiria kairi mariti kire matinda kibaroni kia Nyangumi tabutu kwirwa ni Paul Akabethi tuwacha thakethura kideki kinyaka wa ui kinyaka wa koi kinyaka wa kara no Mujimbo tikani ya East Mheshimiwa Mporo wa Buri kiri misetho ya mubira wa volleyball iraendere kirini Kenya Ngumi ara Mporo akeria meneretia nene atongoria Moroba County ara mbesa cia kuma kiri thirikari nene bagwikira mubukoni bakeguna bonka mona michi yao Kinyababo kia county inya yetu na weregero wetu. Inatoka kule central government inakuya katika county, ikiingia county inaingia kwa mfuko ya wanaume, kwa bibi yake, kwa girlfriend, kwa watoto, kwa mapenzi na mambo yao. Sitosema kwamba hawa wasenzi wasiosiba wanafaa kuongezwa kakoto na maji na chumbi kwa tumbo ndio wasisikie tena. MCO andiagatonga Mheshimiwa Sylvester Mutweri no akiuga gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki gutire giti kingi abatiri kurugama ariki kibindi giake Nithi County Assembly turaugire tuyete gukombora mugongo gwetu wa Tharaka Nithi County no ntore ukaguthura kiatho teke kurutho kienene tutikwana thirikari ya county antu abukari bena watanabi ene no tuugire tuyikombora mugongo gwetu wa Tharaka Nithi County kuri antu bange bakuga batithiete no bantu bari gwagao anga bayete kurutha bonge anga tie bantu tuthiete tigo turenda kubera ugu no ntu ituije muntu arekia miaka 10 yake barenda kurutha tamandago akathi na ara senate kienda rigeria wamba bwaruthaga tigo turamwire ugu county assembly ukurukira Njero Ng'ara turuga muntu uyu nwambio Igamba Ng'ombe Mheshimiwa Njero Ng'ara agithire kubingana na gavana Njuki kirigiti kirakarugama mwanka wa 2027
Joke gavana wetu augire ti bantu athiete. Gavana Joke augire ti bantu athiete. Yete kera bakoroga bantu atika karuga mageka no akana karuga magya ya seneta. Aruga magete ya seneta Mugambi no aruga magete ya mjumbe. Ni ili gonka bingana na ke gete ya seneta wa Tharaka Nithi County. Sio maneno tunamaliza. Nkuruki ngarana oritirongirwa kurwa na ngukumo aganthe goroni gutigiriba gucunko no tumiri bwa mbeca kaunti-ini ya Tharaka Nithi. Itumi kire kwithira gutire mirandi yothi na mbere konekana na mbeca ikirekagirwo thirikari nene. Ndetu wetu William Ruto araugire muntu wothe gavana wothe wina ungumania agwatwe na ndenda kuga atiri Tharaka Nithi County ni cunguswe. Wegwa gavana arete mbia cia Tharaka Nithi ethete ungumania na watwe turi amwe tubeto turi amwe. Yes. Na ndigo ndiuga atiri niyo ndire yako muntu niyo ndigitagata niyo ndire yako muntu DMCA wega ng'ombe kuthurwa na niyo ngatetera mugongo wa Tharaka Nithi thakanatie kurondero matharau kithurwa kiendeke CS wetu wa interior aratuigirite rietwa rietu riri iguru sana ende Tharaka Nithi niyo nanga ndigo ndirwa ndibita gwatanga wa DMCA wa Tharaka Nithi DMCA wa kithurwa kiendeke no tukweta Tharaka Nithi naibu turi amwe tubeto ibo kumbetekeria mbaragio gunkwaria nchanure nkoma mapema Wakiri Paul Mugambi no akithire kiri thoko ya Marimanti ni agatunga tayari na kuthakuthitie mbeca cia kugana ira Nkuruki gatigira thoko ino ni wakwa ira twachwirire 250 million thoko ira ingi giakwa na areguru thoko cia Tharaka itakwa turachoire 250 million cia waka thoko ya Marimanti na 50 million cia waka thoko ya Gatunga. Gotire chiringi nwemwe ikagaurwa kuthigwa thoko chingi becha cia thoko ya Marimanti 250 million igaka thoko ya Marimanti kwa uma shinyo wanjero ngara ethigwera babu bakugaura 250 million ya Tharaka otie chiringi nwemwe wewe bakwenda kaborogerie wewe gwaringa thagana yeyete ithiogerie kuthukia mbecha nkiripotera Uru TV kuma ntere cia Tharaka Bito Paul Gwakabithi. Gavana Kawira Mwangaza ntuko ya umunde na kinyite gicugo gia Southmenti kurugoria mirandi ya uthina mbere nibari ariretie mathina ma siasa maria akuona kumuma nyuma augite agicuwa gitikia gavana na aicene gite kiendaga umiriria umungi na wetu wa mwiriga wa kwinainwa ni aregani mawe gavana Nkuruki na gwetete atitekeria ungumane kiri thirikari yawe na uria wonde ukagwatikania na ubenania no mwanka akabuto wira na shokete augarionde ya budget ya kurukwaniryo aregani mabwe mage siasa meumagiria nikenda kugeria kumutera njura na kanya kiri wira wawe mutugi kare na thingatanite na gavana na ethero agitutumira riboti eno iko dhauro undare rwanda umakari bari ndatonya ngogene gutenga bano nkweria maendeleo na gita runde jari kai ni migambo ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza akiaria ntere cia mwichone kagitene kara kureterete ikundi bya project mwanya mibira ya Ruji. Gavana Mwangaza akiaria na ugite kiri thirikari yawe watitekeria njume chitonya kukura kigena gya kana Kamiru na oni nte kwendwa ni itonga bithatu bina nchoka ntiga kana Kamiru kara kambikire otongeria na gakirira biu bithatu bina biarire bianyira ibikare na rabire ibandekerie bitire antu bakwa ngugi ende obocha mukirwe biachara gote gocha mukomeru na itu tobuo kuigwa na ngwete nkainya nkingo bwa kana ntembaro kuinya nkainya Nkuruki kiri gavana Mwangaza na ugite kagitene kara kubangira banjeti yawe uria kathithiria mukari wa Meru mirandi ya witi na mbere no mwanka ntongeria chichumirie kuthangarania kenda kumureta nthi untu buria na ugite wari kube ya Meru na tekirogwa rwirorowe no rurero kabati na nkiuga kirundu na kyo gya seitani gicindwe no ntugita imana na egita ya banjeti twambirie kubanga budget rio igwa to sauti ukaigirwa hau tubonerete 18 ora bakweja no tukongera speed ya ground ora bakweja tuongere speed ya ground ende bo kamba kauga kwebyo kakabanga kuya ndene thirikari ya county
Mulekete bwa kande wachimani na nkagwata nkaumaria. Naenda abwele oni kube yenu. Uga kube. Mwakoro kube. Na mwakoro junwe tole olinga waiwaipa. Uga ngao akaria anganini ale tulekere forward. Na guteke ngotore kaura. Na baraba kuthugania thirikari ece mtu ajete gwitongia ambura akambe mapema. Ale mtu akalekera giki yawe. Ukalekera giki yaku nikyo kitharimi. Kwa hiyo ece thirikari tubira tunze mpingete na ndainga o kuinga kamwe. Na ndauga maasurazi baba mbikire obisine ibua nene bakwa na ibo bampandikire. Kingi kirenga na Mwangaza norotete aritingo gyo bisine yawe akiugo mutongeria bati kungana ne mushara jure andiki indi kwa kinya kirenkukumo wate oburu mtu nang'anira mushara jwawe nangashoka nkauga mtu aero bisine aritengoge nangashoka nkauga ndagwata mwamba mpinye na nkaumaria no kethiro wangu etekaniria na ntura bakwenda thirikari etambũrangwa nĩ atane 20 kana 15 ikathire ekariu lakini ndegete jau ndona kamba ngatiura ndona mukora nkainya Muthiene Ngavana Mwangaza naugite mutongerio mwega nuro kuthuganiria kari kana antu baria atongeretie indi tuda kwithuganira wewe ngwa na nkurukia kiugo kona mutongeria thagano bisi ya mwingi no mwankethira agichengaga na kinya gikurukagira rimwe kagitaga komo. Leadership is about others. Utongeria ti ugwe ni antu baraba gwikite utongeria ne ande wewe mutongeria okuga oni kuraja no utongeria uri thuganiria ati antu baku uri raro titorwa ati ukithuganiria antu baku uri tegita ringa no gitethia antu baku. That is what we call leadership. Indi tu ugwe mtu binafsi na ande nisi atete mantu jonde ndauga kawira ikabati miake kwere bompete bucoke bo makire na twete na mbere twitete nere obisi ni ote kunora ere obisi ne guchengie mtu te kunoria mtu wenda kunora kara kwa muko kuna na bakunjeku urugairo kanorera no na nde ece mwananchi ene gukwiroia ya guchengia ugatembea nuntu kuria wira ikoru kuma mwichune wandine abogeta isti gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito cia weru reakwa rietwa ni Mutungi Kare. Titoni shiengi muntu murume wa miaka 27 na muntite na kuraga muntu Bukavu wa miaka 26 na kabyuni karikariria riumirite nterecia marigwe gicigo bunge kia Mara. Aikira kirore riboti ino munene wa Boris Nterenu John Olemanei na augite karikariria riumaniti na nkushanio ciake muci muntu Buka uyu riu na tigite kana ka miaka 2 ori mwene kiritwe mbengu na umwere wa biro nyomba ya kwiga aku ya sibitari ya Chukamate ni Mugambi enainu. Mwekuru okurwa mianka 26 kuma nturi ya Marigwe sub-location ya Gianchuku location ya Chogori ya Keri gicigo mbunge kia Mara na tete uturo bwake muthenya we munde nyuma ya kumuntwa na kajui murumwe okurwa mianka 27. Tulipata habari ya kwamba kuna kisa fulani ambapo ilitokea maeneo ya kijiji fulani inaitwa Marigwa, ambapo ni Marigwa village, ambapo inapatikana katika Gianjogo sub-location, location ya Chogoria, ya kwamba kuna kijana kwa jina Dennis Muremi mwenye umri wa miaka 27 ambapo alitokea kumdunga mke wake kisu kwa jina Nora Kaimenyi Mbuthia mwenye umri wa miaka 26
Kũringana na ospindi wa borichi kĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Mara John Holemanei ariuga mũthaka Dennis Mũrĩmi barithetaga na mwekũrũ wake Nora Kaimenyi na kũgwata Kajũ Gachukuma na kũmũmunta kamwe gakĩbara na kara kangĩ kanda. Ara Nora agĩgakinyithio kĩrĩ cibitarĩ ya Chogoria ethirwa gũta muoyo. Ya kwamba walikuwa na mzozo wa asubuhi, na baada ya mzozo yule kijana kwa hasira alichukua kisu na kamdunga mkewe kifuani pamoja na tumbo. Aliweza kukimbizwa na wasamaria wema hospitali ya PCA ya Chogoria Mission, ambapo alipofika mahali pale, wakati alipokuwa anatibiwa, kwa bahati mbaya akawa ameaga. Manei akiongera ariuga kũringana na riboti iria bakũgwata kabakũthetaga na batwerie matheta gwa kagita. Tumeweza kumnasa mshukiwa, tuko naye na mwili wa mwenda zake umechukuliwa kupelekwa katika hospitali ya Chuka kusubiri kufanyiwa upasuaji, ambapo hivi sasa tuko na mshukiwa ili kwamba aweze tuweze kufanya uchunguzi zaidi kupata kubaini ni kitu gani kilichotokea haya mauaji yakatokea. Mweno gwaragera kaugo kiri antu barabagure neguru ya kuthiragia maroro na nkinya marakara kagita karabari na mpagaga na nkinya nkujanio cia mechie. Ni vyema kutafuta ushauri kutoka kwa wakubwa wetu, wazazi wetu, ndugu zetu, wajomba wetu, hata pamoja na wachungaji wetu wa kanisa. Maana maisha sio kitu ya kuriaz, huwezi fanyia maisha mazoezi. Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. Nĩ wega nontu na kanya kũrũmĩrĩra ndeto cietu cingĩ na cia kinya thaa 3:30. Nĩ mbĩtagwa Christine Wanjeru, mwananĩria wetu mathithio tuko monde nĩ mware nĩ komeo tukathino kũrũntu nyumenda kinga itikũraca nĩ mũbango wa gĩkaro na kaunti.